Ovo je početak vloga broj 3 ili 2, ne znam više koji je broj. Uglavnom, danas idemo u Sloveniju, idemo u tvornicu Afrodite i imat ćemo razne tretmane, bit će nam fino. Uglavnom idemo na mini odmor, što je nama prosvjetnim radnicima itekako dobro došlo. Jeste, ostavljamo svoje muževe. Kaže, imaš, kaže, supcu u kesu. Moraš se nekako pobrinuti za njega. Evo nam Ivane! Hello! Eto, mi ćemo sad malo popijemo kafu. Evo i Deki. Deki također snima mnogo. Ja također snimam, samo ovo je profesionalac, ja snimam s mobitelom. Dobro. Natjerala me Ivana da pijem, ne 3 u 1. I ujutru kad uključiš mi Evo, masakr na čisto stolu. auto je čega tek oprala. Sve one crne ovako kao... Kad se sjasi ovako kao neko željezo, ne znaš šta je to. Evo i Jasmina nam se pridružila, ignorira me, tipka na svoj mobitel. Sad smo, ja mislim, svi na broju. Još trebam u Banja Luku da idemo, da to ja pričam, treba ovako pričati. Još idemo u Banja Luku. Iskreno sa blogerima, molim lijepo. Idemo još u Banja Luku da pokupimo, koliko je stura? 3? 2, 3. Pitam Adinu, Adina je sve to 2, 3. Evo, napravili smo pauzu kod Banja Luke. Ivana snima. Tu nam je Tatjana, tu nam je Teja, njih smo pokupili. Čekamo još Jelenu. I onda ćemo da nastavimo put. Evo i Antonija izašla da se malo smrzava s nama. Muku muči čovjek. Zamisli je teške muke. Valja se računati. Stigli smo u ZG, idemo u City Center 1. Ovdje ćemo imati pauzu. Sad smo u City Center 1. Izgubili smo ostatak ekipe. Sad Nikolina pokušava naći broj od Jasmine. Ostaviše nas u Milleru. Evo room tour. Grand Hotel Rokaška. Ovo je moja i Nikolinina soba. Također smo dobili i ove poklončiće od Afrodite, peeling za tijelo i sufle za tijelo s mirisom lavande. Vjerojatno da nam pomogne zaspat, ali mislim da nam to neće biti potrebno jer ćemo se srušiti nakon cijelog ovog puta. Uglavnom za nekih 10 minuta idemo na večeru, gdje ćemo se družiti sa drugim blogericama i tako da ćete vidjeti i dio atmosfere tamo.
put ipak dugačak, pa smo odlučili samo da vas pozdravimo, da zajedno nazdravimo. Jako smo veseli da ste se odazvali našoj pozivnici i da ste nam dali priliku da se predstavimo kao ozbiljna kuća ljepote. S nama da predstavim našu ekipu je kolegica Mišela, ona je iz tima Slovenije, moja suradnica, i naš direktor profesionalnog programa, gospodin Ivo Mijošek. A kolegi su došli odaleko iz Mostara, Adnan i Nina. Oni rade u našem predstavništvu u kompaniji koja je odgovorna za tržište BiH. Ja, Jelena i Nikolina smo odlučili prošetati jer smo došli vamo kombijama, izgleda da je hotel samo 100 metara od ovog restorana. Tako da smo iskoristili ovo vrijeme da malo da nam se ovo slegne što smo se najeli, da se zakotrljamo. Vratili smo se s večere prije jedno 5 minuta. Najeli smo se ko budale, mene želudac dovode, jedva dišem. Sad ćemo se spremiti za spavat, Nikolina se već sprema, tako da sutra nas očekuje busy day, imamo svašta nešto od jutra do navečer, tako da sljedeći snimak će biti po danu. Da, ali laku noć. Probudili smo se, sad se spremamo za doručak, sad je neki 15 do 8 možda. Kako vidite, mene je glas u odličnom stanju. Ali da će se popraviti malo kasnije. Ali nema veze, može i ovako, ima poseban šmek neki. Evo se okupljamo, laganini. Ja sam izgubila Adinu, Nikolinu i Antoniju. Evo, profesionir. Ja se izvinjavam, jesam ti upala? Nisi, nego snimam tebe kako si. Melania Trump. Evo Melanie, predstavljam vam Melanie Trump. Jel da, kako sam, moje oko, kako je to? Fotobomba. More. gdje pravimo prezentacije, edukacije, ali nam je u prvom planu uvijek da ugostimo profesionalnu struku, znači kozmetičnu struku iz cijelog svijeta, pošto nam je jako bitno da se rukovodi i pravi njege na koncept kozmetike Afrodite, znači na bazi našeg protokola. I danas imam priliku da vam predstavim, jer ćemo sad zaključati, ali vas nećemo pustiti malo sa šaljima i sve o svemu. Mi ćemo vam danas prikazati njegu lica po protokolu kozmetike Afrodita. Jer naime svaka njega lica započinje sa čišćenjem. I naše mlade istraživateljice
kada su radile analize tržišta, ugotovile su da stvarno ljudi ni ne znaju, a onda kad saznaju isto tako ne koriste taj protokol, jer nažalost nemamo ni vremena, ali ponekad nemamo i volje. Tako da nam je želja da ipak vidite kao nekakvu abecedu početne njege lica. Ja znam da vi već puno znate, pošto ste i same stručnjaci vezane uz kozmetiku i njegu, ali ipak da osvježimo malo znanje i da vidite kako mi to radimo. Zlata, vidjeli ste i primjer njege, zrelije žene se žele njegovati sa zlatom na koži, koja ne želi stavljati pravo zlato. Koju ćete na kraju i dobiti, tako da ćete moći sve što ste danas vidjeli, čule, testirati kod kuće, da vidite koliko je to. Tako lijepo kožu. Da, predivnu kožu, ujednačenu. Znači, nema ništa, nema packu jednu, onu poziciju neku. Nakon micelarnih proizvoda upotrebljava tonik uvijek. Iako govorimo o all-in-one proizvodima, ipak volimo tonik najviše od svega. Način oporavite stanje i otvorite pogled. Znači da oči zasiju. Da bolje vidimo. Da bolje vidimo, da. Izuzetno dobra, hidratantna. To isto tako i zrelija koža, na primjer ja upotrebljavam i stvarno je odmah vidljiv rezultat. Na novo imamo sad lifting masku iz ledenog vina, to je ono za nas starije žene poznavačice, a pošto je sada u velikom trendu ugljen, stavili smo aktivni ugljen. Sad smo imali prezentaciju proizvoda i demonstraciju wellness masaža, pravilno čišćenje lica. Mi dosta nas znamo, ali dosta ljudi ne zna zapravo. Tako da sve je rađeno sa Aphrodita Clean Face i sa Hydra Patch. Tu su proizvodi. Tu je Tatjana slika. Tamo je Ivana slika. Svi nešto slikaju. Ja malo da snimim i sebe, pošto snimam samo okolo. Naravno da se morala i kava popiti. I da je ovo više cappuccino nego kava. Ali ne diskriminiram, samo da ima kofeina u sebi jer mi je već opao u krvi. Popila sam samo bila jednu.
samo pratilja globalnih trendova, nego nekad smo i lideri u trendovima, pa je i taj naš putak jedan od onih liderskih linija koje imamo na... Došli smo na ručak, ja sam puna perja nekako. Sad ćete da vidite kako nam je fino, imamo švedski stol. Ko si ti? Ćao. Sad me Mišela malo vodi kroz grad. Idem kupi magnetiće, suvenire. Ima najslađeg cukicu. Vidite, ovo jako lijepo izgleda. Vjerojatno i u proljeće još ljepše izgleda. Tako, prilično je zima. Zabundana sam. Smrznit će mi se ruke. I onda u 3 imam tretman. Ipak ništa od suvenira. Sve radilo do 1. Tako da će od suvenira biti samo moja slika pored I love Rogaška. Tako, ništa od magnetića. Ali nema veze. Biće dosta slika. Ima ovaj video. Samo nemam šta nakačiti na frižider, ali nema veze. Evo, to nam je hotel, ovo je stražnji ulaz neki u restoran. To je parkić. Gleda, gradić je jako lijep. Sve stare neke zgrade, baš nekako bečki. I sve je mirno, baš. Brzo! Run! Čekaj sad, a ček ti! Uglavnom sad će mi krenuti tretman sa kisikom, kiseonikom kako kažu. Tako da će mi koža biti poput bebine. I da ću ostati bez obrva i bez šminke, ali nema veze, to se svakako može vratiti. Evo, sva sam uspavana, gotov mi je tretman. Idem malo sjest, popit čaj. Osjećam se kao nova osoba. Lice mi je kod bebi. Tretman završen. Idemo lijepih koža na kavu. Izgledamo kod djeca koja su krenula iz škole. More. Imat ćemo i probavanje vina. Ina Mijošek, šampione imamo u kući, tako da idemo u podrum, imat ćemo degustaciju vina i onda prosti program. Ja se nadam da će nas naši muškarci ipak malo zabaviti. Ja prevedim prosti program, ja Čisto ako može samo trenutak jedan. Ja sam molio pojašnjenje ovog dijela prosti program. To će se razvijati, to će se razvijati. Česte tamo sjedimo. prosti, ne prosti. Slobodni program, slovenačko znači prosti, kod vas znači nešto drugo. Idemo u vinski podrum na degustaciju vina.
U samom početku imali smo negdje oko 46.000 čokota, onda smo smanjili sad na 30.000. Ostavili smo ono što nam najviše ide u promet i zbog jako teških uvjeta na samom vinogradu ima negdje do 70% naklona za rad, sve se radi ručno. Smo odlučili da ćemo malo drugčije početi raditi i radimo najviše Chardonnay, Sauvignon, Renski Riesling, malo muškata i traminac. Evo zadnje jutro u Rogaškoj Slatini. Nikolina je već otišla dole na doručak, jer treba slikat Teo poslije toga. Ja se još dolazim sebi, dok imam kome. Malo ću se dovesti u rez da ne izgledam ko zombi. Onda idem u doručak i poslije doručka idemo dalje. Natjerala sam ljude da drugi put se vratimo u City Center, onda odem u Miller kupiti rum kuglice i ni ovdje nisam našla rum kuglice. A ja sam kupila kašku da smršam. Evo i fotogenično ogledalo. Zdravo! Alo, dobra, dobra. Voda Druže, Da. koja nema kod nas. Nema kod nas. Nabavte nam. Da, Jana, BiH, molim vas u Sarajevski vezi. seljak, To. dobavljači. Kolagen, trebamo da budemo beauty mlade i tako to. Evo da završim vlog. Došla sam kući. Sad ću da se operem, očistim sve sa naravno novom. Ne znam čime bi se prije, šta bi prije koristilo od ovoga što smo dobili na konferenciji. Tako, hvala još jednom Aphrodita Cosmetics što su nas pozvali, što su nam priredili divno vrijeme i nadam se da ćemo se još družiti u buduće. I to bi bio kraj. Ne znam više ništa pričam jer sam crknuta, tako da vidimo se neki drugi put.